आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम राजेश ने पाव पाजरी आहनबद मरुब पाव मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी राइजर्स ई ऑफिस चटनबदगी सरकार की फाइल सिंह थादोक साजिन तौबा अमसुंग थबक लोइसबगी चांग चादा चामा कुनिथोय हेंगतले मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना तोंगान तोंगान बिगाहक सिंगी ऑफिशियल सिंग उनदुना राइजर्स की चौकट थोरांगी थबक थोरंग क्यागी मतंगदा खनखरे जुदो मसानदा लेबाक असिगी अहानबा सनागी तकमान लौब ngamkrabी लिंथोय चनमबो मुख्यमंत्री नंगासी ओक्रे मणिपुर हौजिक कोविड की एक्टिव केस 63 लेरी नाबा फबगी चांग चादा मरफुद्रा निपान दशमिक मरी अनिनी अमसुंग हानगी सोवियत की लुसिंगबा मिखाइल गोर्बाचोव मॉस्को की हॉस्पिटल अमदा लेकिद्रे मसागी सही मरफुद्रा माथोय सुक्रे मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेना सभापति ओइदना मणिपुर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन MPIC ना पाइकलिबा अमदी पाइककदबा प्रोजेक्ट की मातांगदा मिफम अमा पाकथोक्तुना खनखरे मुख्यमंत्री की इम्फाल लाइव सेक्रेटरी पांगथोप मिफम अदुदा MLA लॉसी दिको चीफ सेक्रेटरी अमसुंग सरकार की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंह सरुक याकी सोशल मीडिया दा थादोप चेरोल अमदा मुख्यमंत्री हाई हौकिबा था खरा असिदा MPIC ना लुपा कोटी 5,50,00,000 माथोय रोम चंगना पाइकपा प्रोजेक्ट 33 लोइसिनकी हौजिक MPIC ना लुपा कोटी 1,550,000 रोम चंगना प्रोजेक्ट 34 पाइखटली अमरोमदा मुख्यमंत्री ना प्लानिंग विभाग अमसुंग अतै मरी लेनबा विभाग सिंगी ऑफिसर सिंग अमदी चीफ सेक्रेटरी गा लोइनना मिफम पांगथोक्तुना राज्य सरकार अमसुंग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की सेंथंग मखादा पाइखकदबा थबक थोरम सिंगी मतंगदसु खनखरे मुख्यमंत्री ना राज्य मणिपुर स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क सनहनबगी मतंगदा IT विभाग का लोइनना वाफम क्या खनकी राज्य की काचिन कोया थुंगना डिजिटल कनेक्टिविटी लेहनबा राज्य सरकार ना लेप लेतना होनरी मुख्यमंत्री ना हाई मिफम अदुदा राज्य असिदा 5G सनहनबगी मतंगदसु वाफम सिंह खनकी ngasi मिफम अदुदा राज्य की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार सु सरुक याकी उखरुल जिला लेबा कंखुई कैप सेंजिन साजिनबा लोइसिले अथु मतमदा संगारगनी मसिना लम कोइबा लाप मियोइसिंगदा हेना खुदोंग चाबा पीरगनी मुख्यमंत्री नाहाई उखरुलदा तोंगान तोंगानबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग राज्य सरकारना मखाताना सेंगवखिगनी हंदकता बोस्निया की सरायेबोदा पांगथोक्किबा वर्ल्ड कैडेट जुडो चैंपियनशिप भारत की ओइना इहान हाना जुडो मसानादा सनागी तकमान लौरक्रबी लिंथोय चनमंबु ngasi मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीता मुख्यमंत्री एन बिरेन ओक्रे थौरमदा लिंथोय चनममना चैंपियनशिप अदुदा सनागी तकमान लौरप ngamba अदुदा नुंगाइबा फोंगदोलदुना मुख्यमंत्रीना लागिबा ओलंपिक्सदा जुडो मसानादा तकमान लौबा ngamnaba होनागदबनी हाइकी मुख्यमंत्रीना लिथोय चनबंगी प्रैक्टिस तौबदा मतेंग ओइनबा माकी माइखैदिगी लुपा लाख अनिगी सेंपमसु खुसिनकी Proud of you. Olympics kada nangudamne. Adu mundangi dori digi usi 10 lakh se hengalani. Adu ga nangi practice ta unu aina ai gi sai digi ni la Olympic medal nung dubai aroi. Olympic ta namni nam ai sungkha. ngasi gi thoramadu da MLA Kongkham Robindro Tongbam Robindro Thongam Santi Linthoy Chanamangi apopa apukki amadi mahaki kos yauki मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी राज्य की लेंगाक शासनदा ई ऑफिस न पुरकलिबा अवनबा सिंग मियामना इखंग खंगदना दबमुम तौरी सोशल मीडिया थागतपा रिपोर्ट अमदा मुख्यमंत्री न हाई सरकार न थिजिनबगी मतुंगिना सरकार की फाइल सिंग थादोक साजिन तौबा अमसुंग लोइसिनबगी थबक राज्य ई ऑफिस चनबदगी चादा चामा कुनिथोय हेंगतले डिजिटलाइजेशन थबक थोरम सौखत अंदुना लेंगाक शासन की थबक थोरम सिंगदा मनुंग मपान फाउना ओहनबगी दमक सरकार असिना थौरांग क्या लौखतले राज्य ई ऑफिस सिस्टम चनबदगी अहान खोंगतांग ओइना पाइखतखिबा असि इंग कुमजा 2019 शिलोंग डिक्लेरेशन एडॉप्ट तौखिबा असिनी राज्य ई ऑफिस की दमक फेस अनि थोना पॉलिसी चनहली अहानबा फेसदा मणिपुर सेक्रेटरी की ऑफिस सिंगदा ई ऑफिस चनहनबा अनिसुबा तांगक्तना राज्य सिनबा तुंगबदा ई ऑफिस चनहनबनी मांगहाई फेस 1 की मखादा थबक थौरंग क्या लोइसिनबा ngamle मसिगी मखादा यूजर 545 एनरोल तौरे ई डाक 95,450 सेमले था अहुंगी मनुंगा मणिपुर सेक्रेटरी की ऑफिस पुंबदा ई ऑफिस चनहले मसिगे लोइनना इंग कुमजा 2019 लैपटॉप पॉलिसी की मखादा सरकार की कर्मचारी सिंगदा लैपटॉप अमसुंग टैबलेट खुसिनकी कोविड-19 लाइसेट मनुंगा फाइल पुतोपसिन तौबदा खोंगलै थुजिननबा थौरांग क्या पाइखतकी
Phase 2 gi makada sarkar gi कर्मचारी lising ani chamapan kuntramapan e-office ta ming chanki amasung e-file lising nifu tare chatruk kuntaruk semki loinana legacy file lising taruk chanipan nifu taruk digitize tauki मुख्यमंत्री नाई अवांगलोंपो लमदमदा ई-ऑफिस चरनबा अमसुंग ई-फाइल सेमदा राइजसिना मांगजिल थाना चली मसिदा नतना सरकार की थबक थोरमदा इफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी अमसुंग अकाउंटेबिलिटी लेहनबगिदमक लेप लेतना थबक पाइखली एकेडमिक सेशन लिसिंग अनि कुनिथोई कुलुमदोगी ओइना मणिपुर यूनिवर्सिटी एमए एमएससी एमकॉम एमसीए एमएलआईएसएल एलएलएम अमसुंग PG course the Ming Chanavagi entrance test ki matam nauna leblagani haina Manipur University ki Registrar Professor W. San Babu Singh thokpa cherolamana hairi. Amaromda National Testing Agency na loba Manipur University da PG tawningba mairoi singi pangthokpa Common University entrance test lising ani kunithoi da Raija sigi mairoi singbo mapanda parikha center pirakpadagi mairoi singda khudong chadaba mayok nariba adu yenglaga parikha ki center Manipur tahanbinaba natraga atopa upay ama sinbinaba mahiroi loop taruk MSU, MSF, Desam, KSA, SUG amasung AIMS na taksin kiba wapam sing sarkar na tabiduna Manipur exam thaba yanaba thoksil yapi bagidamag Mukhyamantri Nongthomam Biren Singh amasung Kendragi Mantri Dr. R.K. Ranjanbu thagatpa phongdorokli Puna thadokpa cherolamada lupsing asina hai mairoi singna thenariba khudong chadabasing adu yenglaga Mukhyamantri NTA gi Director General NTA gi Grievance amasung Manipur University gi authority da ai baserol pisinduna thaibok paikhat pinaba taksinduna lakpani Raija sigi asasing da bag amasung satin yen topagi thorom ama ngasi Lampel Pat Imphal leiba Indian Medical Association gi Heritage Hall da pangtokre Directorate of Health Services National Health Mission Manipur amasung World Health Organization na sinba thorom aduda haksel amasung yaife yumbal mantri Dr. Sapam Ranjan Singh Additional Chief Secretary Health and Family Welfare Bumlun Mang Health Services ki Director Dr. K Sasikumar Mangang amasung State Mission Director Dr. Somojit Ningombana chingba saruk yaki Dr. Basudha Gupta na All India Radio News Services Division gi Director General oina hayengdagi thabak puba hauragani. Lisingama chamapan marfumapan gi Indian Information Service ki officer asi mamangda PIB Headquarters ki Director General oirammi. Tabiriba pawasi Akasbani Imphal degini. Manipur ngasi mioi taran hoi nauna COVID-19 positive oiki masi tharaga raija sida hauji positive oiba apun masing lag ama lising kuntramapan satret supna mapan chure ngasi punna sample chamri kuntramapan test tobada Imphal West dagi mioi manga Chandel dagi ahum Bisnupur amasung Imphal East dagi mioi ani positive oiki Positive oibagi chang sada ani dasmik taret ni laiset asidagi ngasi mi laikidabagi pau laite adumai namak hauji pawbada laiset asidagi mioi lising ani chamani putaret laikidre COVID positive oiba mioi mari naba phakibaga loinana naba phaba apun masing lak ama lising kuntra taret chamri marphudra manga sure naba phabagi chang sada marphudra nipan dasmik mari anini hauji active case humpu taret lairi Kaithel Mambi Battalion Assam Rifles na pirakpa pawgi matungina Manipur Police ka loinana Thawal amasung Imphal West Jila da sathakiba operation da ngarang UNLF PG haksin ba mioi ani amasung PLA gi cadre ama phare hari makoi miam dagi sel khaibada chenabani hari amaromda chasat battalion ngarang Kamjong Jila gi IC kuldagi sel kaya marum phagale hari mapam maduda hangba mobile vehicle check post mapada chaka mari panba gari amadagi lupa lakh kunmanga phagapangam kibani senpham sing adu mioi anina puduna lakpani amasung senpham sing adugi langla langjin piba ngamdabadagi makoi bu phakibani hari Nauna chanaba hauraba HIV amasung AIDS Prevention and Control Act lising ani taratre ki matangda nomagi oiba media workshop amangasi Synod Hall Churachandpur pangthokre thoramadu Manipur State AIDS Control Society ki tembanga lonana Kelan Thoksom Trust Manipur na sinbani thoramadu da Churachandpur haujik oiriba HIV ki matangda technical session da khananaina ki Family planning ki thorang lokhatpaga loinana manglom da sangshin naba anoba pandup ama irasi haiba slogan ga loinana World Population Day District Health Society none na sunduna none Primary Health Center ki conference hall da pangthokre thorom da CMO DLO DMO na chingba charuk yaki amarom da District Health Society none na sinduna CMO ki office complex ki conference hall da gender discrimination ki matang da ngasi nomagi oba district level awareness workshop pangthokre District Health Society none na National Vector-Borne Disease Control Program
Galona Sinduna, CMO Office ki Conference Hall da anti-malaria man lising ani kunitoy hogdokre, anti-malaria man adu jila asigi CMO Dr. Kamaina hogdoki. Higher secondary examination lising ani kulumdoi gi makada casual amasung improvement mairoi singi online submission gi matam September 13 pawat sangtokle marmaduna Council of Higher Secondary Education Manipur gi makada leiba 10+2 leiba college sing natraga higher secondary school singi principal sing na mairoi singi list makoi gi mark amadi admission card yauna council gi office ta September 13 pawba gi manungda pisilangnaba council gi secretary na thokpa cherolamana hairi SGC Lilongi Makada Leba Lilong Tongi Turel Kongwan Maya Arapti Lamkai Digi Arapti Water Supply Power the Ain Kaina Lam Kopsilambasing Atumatam the Loktonaba SDO Lilongi Cherolaman Hairi Cherol Nai Lam Kopsilabasing na Hayen Nungtil Pung Ahu Makai Paubugi Manunga Yum Sing Adu Loktok Trabadi Matangi Numitagi Makata ba Hukum Toktana Taktok Lagani Hairi Achoba buya mayum kauba miyoy ama mangki baga mari lenana siyam ki ba jesina ngasi kwakta bazar da wakat mipam pambaga loina miyangi oba mitin ama pangtokre tungda warip kaya marum lauki warip singi manungda mangki ba miyoy asigi langla langjin putok na ba hona bada mipung kuding magna mateng pangbina ba apil na toba sing yauri Moirang Tem Ibobi Sing Memorial First Division Football League ngasi Astrotop ta sanaki ba mesta SWC Kongmana CSC Sanungbo Panjil ani amada thoiki league asi ngasi mahut mantri Yumnang Kemchan Singna hogdoki bani Bishnupur Mini Stadium da sathariba ahan ba Thoksom Ibobi Sing Super Division Football League tana YSWA Ulau amasung NCYWO nungshai Panjil amamam chanudan draw saki ground ase sanaki ba atopa match amada Lasalna BFA bu Panjil mari amada thoiki Hockey Manipur Sinduna matang thagi Tarik mangadagi hockey stadium kumalampakta tongan ba sahi kangrup singi non-residential coaching camp pangthok lagani hari. Masiga mari lenana apaba technical officer sing puthokna bagi pandamda umpire clinic kam workshop su pangthok kani hari. Coaching camp ase yawning ba bipung kudimakna hockey Manipuragi akopamarol khangba yagani hari. Akasbani Imphal gi pau tabiri. Hanagi Soviet Lusingba Mikhail Gorbachev Moscow Hospital amada laikidre masagi sahi marpudra mathoi sukre hospital gi pau na hai Mikhail Gorbachev matam kuinadagi tongan ba laina singna naduna leirakpani media gi pau matungina hauki ba sahi khara asida mahaki haksangi pibam lusilaki hauki ba jun thada kidney bera leirakpadagi mahak hospital da pukhatki bani adu moinamak kari maramdagi siribano habadu haujikmakki oina lokthokpa leitri Russia ki news agency TASS ki bawo matungina hanagi Soviet lusingba asi Moscow da leba Novodevich cemetery da mahaki loinabiga thangnana leirol changani mahaki loinabi Raisa ingkumja lisingama chamapan marpudra mapanda laikidabani Mikhail Gorbachev Soviet Communist Party ki General Secretary oirba matungda ingkumja lisingama chamapan marfu mangada lebak adugi luchingba oiki matamadura mahak sarkar pariba council adugi khwaidigi naha oiba sadasya oiki America की राष्ट्रपति रोनाल्ड रिगान का ऐतिहासिक और न्यूक्लियर खुलाई की याना वारोल पुरपकी दमक नोबेल पीस प्राइज पीकी महांगना लेखिदबदा रशिया की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूएन की मकोक एंटोनियो गुटारस अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन सिंगमना अवाब फोंगदोरकली मियांग की तोंगान बा याइफा थौरांग सिंग स्कीम सिंगदा सिदिननबा चानबा Sana Hawaii Mamaltana Raja Amasung Union Territory Sing the Pinaba Cabinet Committee on Economic Affairs na Ayaba Pikre. Hawaii Sana Sing Asi Price Support Scheme Amasung Price Stabilization Fund Gi Makada Lesin Hawasing Degi Pigadabani. Price Support Scheme Gi Makada Urat Masur Amasung Tur Hawaii Lokshin Bagisang Hana Sada Kunmanga Oibadu Sada Nipuda Hengapada Ayaba Pire. Hairiba scheme asigi makada Raja amasung Union Territory singna sana metric ton lak taramanga kilogram amada lupa nipan gi sang da lawba yagani masi ahan balak pada hena kudong saba pigani hari Hawaii sana asi midday meal public distribution system amasung integrated child development program yauna tongan ba yai fatorang scheme skindamak yenthok pada siznagani Aroibada Maruga Pau. Mukhyamantri Nongthomam Biren Hairi, rises the e-office Tanabadagi, Sarkagi file sing Tadok Sasin Toba, Amasung, Tabak Loisambagi Chang Sada Sama Kunitoi Hengatle. Mukhyamantri Nongthomam Birena, Tongamba Bibaxing official singer Unaduna, rises Sigi Sako Torangi Tabak Torong Kiagi Matang the Kanakre. Judo Masana da Lebagasigi Ahan Basanagi Takaman Lobangam Krabi Lintoi Chanamambu, Mukhyamantri Nangasi Okre. Manipur hausi COVID ki active case humputare lari naba papagi changna chada marpurani pan dasming mari anini amasung hanagi Soviet lusingba Mikhail Gorbachev Moscow ki hospital amada laikidre masagi sahi marpuda matoi sukre
पाउ लोइजरे।